Ia, ma tau te toi whaatalo whātu I le whaafonga tāpoi mai al tātou tuno. Ia, I tūpu mai ia, whapea fo I le lolo al tātou tuno. I tawhai fia o le atu Samoa, mau mai ni whaasara launga. Ia, whapea fo o na o atu sa mātou whaatalo whai. I tūpu mai o lo pāpā ao I so se vaenga o ke lope. O mai moa ma whaafonga mai ma mau mai nei whaasara launga. Mātou te whaatalo whātu ia pia nei, o le nei ua tāts furulua I le awa uli o le asfareile o le asfāle nei o Tesema. Ia ua toi tu ina toi nei whaasara launga le suatu ia le whionga I whaatonsiri o soifua maloloina, tau whaale au sa mau, Dr. Take, ia o le ngā ruenga o lo whaau pea, e le tātou komiti o whaawalawe whaafusei, ia mai se lava le nei vai tau o lo tātou whenga I pēr ma pui o le tunoo mai le whaamai o le COVID19 ia ua mau e fwoi nei avanoa e toi FEILOA'IGA ma le ainga whaasala lau nei ina ia longo pēr pui ali I le tātou tunoo I vaenga uma o lo iei tātou tāpenanga I ni vaenga o iei suinga o tātou tāpenanga ia ina ia nofo si le fia ma nofo malama le pa I o le tunu I vaenga uma o lo whaatino I tātou o nanga. Ia I leo le manatu, ia o le ala fōtuia I le whionga I whaaton sili o tui fua maloloina tō whale ausa e sao noa I mata upu natu o lo ofisi I le fia le tunu ia vaenga o lo o iei tātou tāpenanga I tātou pasese o le va o le novema le asus fulu tolu lua se lau fitu whaa ia sa no fo I swinga o iai tātou tūlanga I aia inga ma tuunga o iai ia le o mai o tangata I tono le tunu po tātou travel advisory ia e whapea fo inisi vaenga tā ua sa no e le whionga I whaatun sili lausa ia sa no ia nau whionga tai mole vanoa ia e toi whaatalo whātua I pa ia mana maro tātou wa tunu ia me se fo ina au whaile tio whasalau nei aso de walua o le tulanga le o ni ai le o le vaso te nei sa fa mau tu mai ia le saidinga uma o tato o lo ngalue malava lele mauafu tulanga fa pe e o afo o fa ngarenga so I fo malo loina e o afo I la to ro fa mo ya si tato quarantine sites te bilal ni to pauna vaenga au te role ran ni la ko test ina ua uma ona faia uma test sites mai de ye lava sesi o ma ai o PCR fa mai o le tulanga la I tatu pasese ento fa popo aso fa no fo se ai do se dau fitu su fa le wa ve se le lua ya sa fa uma ya la ko test ma no ia le fa mo me se tai mi raso le e release ai dai ma se si o ma o yestu langa al fa ba o inga fa ta langa negative uma e test ia fai I vai na se sa ia I la to sa fa no fo se o afo I le vai na le sa da ia le seila ia fa pe ho le tamale e o ia I lon to lua le sa la no fatas ia la ho ia negative fa pe ho le sa le la amata ne on the release ia la to mo enter fa popoaso o I ho le fa mauti no mai ai sa o tato case ke do historical cases le tato pick up at a late phase wa matona de to ese virus o le routine ale tato pick up in ka ko test to langa na le la nei ia la fo o te ai tua ia la fo e pe pa fa matala tau pe ona fa te a ulso no fe ai o de ho pe si tato fa va in tato masani tato o le tu langa ho yo nei le to no mai le si va ai o tulanga o le tamama tua ma le seila le ia la fo negative la test ai o le matu ai inga le o ai se positive se test o te fata di le vai so ato to e fai tau ia ato le sufas ma fai le 3
kaunga kolu ia test negative uma ia then family ina ro leo fo family wa ia na release ai lea o te dora taia pole sa ia le sa pole sa fua o malolo to i roi to ora to ainga ia le tama matua lea ia male isilia ia o to langa lena ia mai ana matanga le masu o lo fe ai pe o lo mau le manosi e le se tafe se isu pe tale pe fulu pe viva ai o an meta wa lo manongi ai mangana ta male na i to mau runga la fai te il masima me si me ina te wa a fai na lo tutu a fai era special diet on to runga ia al talavole lu su tolto sa la manuia ro masalo o se famtalanga na o le tatou tūlanga o i tatou ngase nei ia me se au malanga le na latou o mai le susutolu ia nei le whamai moe tala i tua ia ua whaafonga mai le tunu ui le whaamamanga manino le whionga i whaatun sili ta ua fōili nei lao moli atua le whaaftaitere le tatou komiti ainga o whanau ia o taito lua fōi tulo ia o i lātou nei sa whanau fōi sea e lea ua lua vai aso, tolu vai aso o whaatino pēr le ngā luenga nei whaaftai atu lo tō nofu tatalo whaaftai atu lo tō tāpuai ia e ia le manatu maulunga ia o lo tō sao tāua ma so mātu tau mawhai ia ma le whinangalo alofa o le tua ia o le ua o tātou vaia ia le matanga o fie ia o le saunoanga le li foma inei ia o lo manuia i lanto umai o mai lava i le so ma ia il manatu ia tau mateina le tau tali i le taimi tau te whelo iai ma o tau ainga ia o le nganga whaaftaile nā whaamalo atu le on sai mai ia o lea ua tau nuu lava i o onga sa tau mwhai iai le whaatom sini nei ma le mtanga aluenga o soifua maloloina o le ngā luenga e whai whaatasi ina ia mauti no lava e le opuina o tātou ngā luenga ua loloas o tele masina o tātou ngā lulue. E whailo atu i le tunu o le tātou wae tau nuu mai le so, mai New Zealand, pe on sa no atu le ausa, ia tau nuu mai foilisia tātou wae le asu mafua, o na mai ai leo waa mai New Zealand, o fuafua ina mo le nei tau sanga. Ia tātou waa whaapitoa pe o na whailo atu le vai asun te nei, ia o malanga tongi pau ia a mai I fiti ia ngai mai nei Samoa I le aso valu ma le aso iwa e toi whaafo I uma mai ia nei e tātou whanau skolosipi o lo a onga University fiti o le Pasifika ia mai se fo I o nei e tātou a o mana I o lātou whaletua o lo a onga whaafaife au kolisi o whaafaife au le Pasifika po o le Pacific Theological College ia e whaapea fo I manisi o le tunu o lo ngā lue ai ia ua ona toi fo I mai I nei I le tunu ia mai muli multa ia pea ia inga e peo na whaata oto e le whaata sili o le soifua maloloina ma le tātou mtanga aluenga o le soifua maloloina mo I lantou uma nei e fio o te fo isa mātou whaamtalanga I nisi o mata upu ua o mai ia I mātou e meisia I tūlanga ua I le whaongaina o le tali whafonga le nei e siri mai I le tunu o ma ua nisi vaenga ua whaamalo sia ma ua whasao na uru I se whale o loa mtulanga whaapena pe ale ai se tali whafonga e whaamalamatu whaapene I le tātou komiti o lea ua e tātou I le vaenga sama o le upu o lo whaongaina I le vaenga sama e whautuaina ia le whaia o le tali whafonga po o le uwhapetania encourage ia le vaenga le nā e tātou tele I ola I le level 2 ia o le upu e whaonga I le level 2 po o le level lanu moli mandate ia po uwhamalosia ia le tūlanga le nā alona winga ia o lea ta oto atua I le mamalu le atunu o tala mai au ia whautua ina le vaenga nā siri mai fo inisi tangata I le tūlanga I le taumata ua iai vaenga ia e whautua ina fo ia le lo matua e whaataitai ona sui e tātou vaenga ia e pefe ona tātou mōli mauina I le kui activity po o le
vave ona pika ape lo matua mai lan tau sui ia o le whainga o mea nei o tari fofonga o le whata ua se mo foi sao no tu le au sa ile to inga ie mea whapena ia mana tu ia o se a le leia ile sao ile pefu ma ia sao no atu le li fo ma i whata ua maenga ia ioi ai o le maenga moli o le tātou wā whenga iai ma Amerika Samoa i le wā o mau whemalanga inga e o mai le so o lo o tala pea ia le tātou pito tala pea le tātou pito ne i mai tau mai whai tau i se ese le tuno i le mta upule nei e whaelo atu o levon ta oto le whaiunga le tātou kapineta e na ia tala ia le tātou wheo inga lea msalapo o tolu masin talu aipa o le ovatu sa ia le whaiunga le tātou malo ia ai e pe ia o na sir fia fo ile tunu ia e se fo il fainga malo ile fionga le kovana ia lolo ma lana kapineta fa tino fo ia la to ia inga le lai ona le mfai ona fa tino le ia inga na i taimini nei a lo tala tato i so se mea ia o nei fo ila ile so sa tar sanga mai ana nafi ia ia fo i fia maua se so ani tulanga o se malanga tongi pau ia e tali al tātou malo, tali ale fionga le te tai ma le tātou komiti fo. E ave i ai tātou soani i tūlanga i malanga tongi pau. Ia e ole ngangana na, e tele ia tangata o lo i nei fia fo i tuila. Ia e tele fo i nei o tātou tangata o fia fo i mai ma tau mawhai mai pēa. Ia al mātou tua lalo. E le mwhai o na mātou o lo tau mwhai atu fo i tātou pitola au li fionga li pān bia ma le te tai tātou malo. Ina ia o mai vaenga ia ai e ta oto pe il finangalo le kovana ma la tovo i pito ia e le tulanga e mafai ona fatino le feo i o tātou tangata e mas fo tātou oloa tātou va lalo le sa ave i tātou talo ma isi tātou vaenga ia o le tulanga na e le sa tau fia mai ia taru mai ale me vo ile leo o tātou cases ia na pe ia dia mai ia o le tulanga ia ile faiunga e fatino le malo ma Samoa ia la ta oto pe le fionga le kovana ma lana kapineta ia fa manga le fa fonga mai le tunu ma Samoa ia ina ia mautino fo yo lo tau fai pe tanto malo ina ia fai pe ona feo ia tanto motu e luo ia e le o ia se tulanga fa poleina di taimine nei lai tuila ia o le fo fa fonga manina mai le tunu o tulanga o ia tātou ila ua sa maua o ia siama i tono ia le o lo manui o mai le so ia o le fa popu ngana sa ma tau mfai atu ia ai o le voi tua i le fa fonga mai le tunu o lo ta pena mai tau no mai va le nei la foltas ia la fotu ia tātou ainga fa sara lau ia i tau fisiri ia o fa fonga mai Samoa o le vaare whaonga le nisi le white body e masani o tolu se lau ma le ono le pasese ia ele se longa e take off mai le va fa ko motino le a ia tanga te info ai le meeting requirements ena manolo le fe no mai se longa la ya fo take off mai no le va o motu de lis ia no mai no le ia ma to mo to fai nga renga to ai le dua le tolu tu la le fa tani to no mai va no motino ai de o tanga le fa le se fulu fa so pe ona ai o le luas fulu tasi sa fua i risco America ma mene va ia tu atu le na auto ai ni e o mai o so o quarantine site so fa so ia ke ro vo ide la test on the third or fourth day ia
yang ko whakalero le si teste o ai kua. Risk level there, level ma watu or tattoo cases here was historical cases. Oleala activator le yellow level there, although those two cases was historical. For the hour of city. Pe la na sauna tu lausa. Olea mata I tu lava le to lu olea se yo tu le sa po le sumfua. O inala fu iai ia se tatu tapenanga mo le fitu na inga o tatu si tepu tai tasia o le puipuinga mo le tunu po tatu ale levels ia ina ia o ngatasia ma ngā luenga o lo whaatino soi fua maloina man tō fo I tanto o stepu tai tasi nei e fua ilunga o le whautuanga le ofiso o le ausa ma soi fua maloloina ele tilo a ngā I vaenga o e ono a fiele tunu. Ia mai o tau o foila lea se ta oto pea li taimeri nei tātou te iai. Ia se mai foi se wha amautine o anga li tūlanga po le sumufua po le aso sapa le sumufua pio ni sauna atu le whatonu. E le kūlanga o iai I la ua nei e tō lua I sta mamatua ma ia a o iai al tal tonunga. Ia a iai loas tūlanga e tu ina mai ma oti. Ia o ko ilo lo tātou komiti tātou levels nei ia ona whaeloa foile I le tunu o lea e silfia le komiti le angai mai o le spiro le kirisimasi ia o lo iai foi se manatu whapena I tātou komiti ia ai whetu na ia moni au ia I le tala whiangai e tusai ia ma le whautuanga mai le tātou mai le usa ma le tātou sector soifua maoloina. Tu foi lele pe afa pe tamuniai I vaenga na tanto foi amata la tu la foi lele afa pe ia ila oia tu lo la vai le pa se foi lele malo si tamava tu le monta la boule ai ona monti no ai mai tu ai foi na IBCO ai pe afa o mai tu foi lele o pa te mai e pele eni na risk tag foi lele tau na FEILOA foi lele amata o ia e ne fa pite wo fa no la no le le fa ngal e la sanga na ai tau mato tau lo e le malo tu mo le mai dai si uso sia ma e fa pe ale Afitai ia fo I tūlanga mo mua le na o te le fo I o ngā ruenga pui le tātou komiti ia e ne I wha eseina ia pe eu na I fo ia pe tusilima foi ia le totele ia ila ua nei ia e silfia foi fa formel tunu o se tasi o matu tausi fitus full tausanga ia mai ole tulanga ia lo fenga I pe ma le fionga li forma nei o fa ta o pe pui nga wai o lo ia foi le nga foi le e ua nei so ona feo I mai daulanga mtulanga fa pena ia ma va ai pe ma tilu pe ia ai e manatu se fainga mata vale le to inga fainga pe afai ona o tātou tunu o ma tātou tausia ia ai e ia le tūlanga e maualunga ia ole tātou tausia I mawa ai le fo I tūlanga ia o le ua kāpenga le whāton siri nei ia vaenga te itas le taimi te ai la ua nei tua ia ma le whaafonga mai fo I o ainga o la ua nei ia ele ise me fa pole nai ia pe ke o vakusko inga fa ngofo ese fo I le tūlanga pena ia tūlanga I tauna pui ia e fa mala matu sa no tu la usai vaenga ia le fo I le tau la ofisili e langa ai ia le vala tau ia ina ia si le fia le tu no ia so after le ofisili to e mana tu sa ngol fa mai le e pe uma me na langa totele ta umoi po e ti matu do ai ini se me tala fe ngai ku se le la ka ko stigmatizing o fascino sinomia ya
o le kele o historical cases a tunu e fa fora wa I liver fe fa ngai loa kwa maua fai me ia antibody studies confirm o liver infection release lo ia tatou le tang fai ta fio fu fo vai mai ta lau tele sei o le fou le tau no mai le la tonu ale le na ma to ta fia pe to bo fa ma ina wa I vai so atol ni e o I quarantine site sa no foi para ia de pouring a permanent sa no ala le pe se se wa le o fa mani no mai sa I di ringa e le ma fai na pesi ko na vai nga le virus o tele na mate le virus ala to no system na e pesi maria ma no system ya tatou fai lo ia o tatou fai lo ngaina ia na fai le ma me fa sina sina mia ale o fai na se se re tu no ka sa tu ia le ta pena uma ina ia ma fai na o te mia mai e tu ala o to ale ma mara ma le tatou tu no ini se me pe meno ta o tu fa mai le e pe a uma le fis fa mai a fa ta ro fa PCI tau nei loe tangata ia ai o holta to no ele te lo uma ia mte ia le o pe o tusi esea ia fa te tale ia e fa pena ngas ni se amole ole tulanga le mama America Samoa ole pena ta ole na saule la to ta sanga mo se palanga tong palo no winga ole tulanga le se banga na o mana o America Samoa ko tam fai ia se pai na malanga ele lo se tai me to e anga ia to ia ta to le ba ale ta to masena ale da ono ole o feutanga ingana o lo fa tino pe le ma fa tai tai ia ile tatou tai foi ma le fionga I ko wana I la ai pe on tong foi atu tatou ia ole tatala ma le nganga foi le so tau au ia ma tu so ni pe amo mia le so ni le lai ona tala pe ai ma tu ava no pe ai I le malo America Samoa I me tai tasi fa pe foi pa tatou mo mia tatou so ni pe fo na ia inisio o to nga sa tatou fe ngai te loi nei ai ia le tio fo seisi ona on fa mai ia fa pe na winga le io mai o le fa matan tatou tau ba e tu ia ia tono fa pe na fo isi nga lo tai o fa nga malo mo Samoa e pui nga fo ia o ila to fo o malo le tunu o lo afio ila ia ai o matou alea upu fai ai ia o le saunga le mu nei la fu saunga le mu ila wai le o ye ni la to connecting flights mai lunga ile the mainland ma Hawaii la fu ila saunga le mu la to ia e mana tua ia e tomo ama lama ma mai foi le la le ma le file mu e fa tinoi le fitu tu na il to fai I tai ia ona mo foi le se tali le mo o Samoa na lua ele mapu le o mai ai ma to tansan o le fio I la ma fio mai nei o tatu tangata ia ai mai se foi la I tu langa fa mo moli man ko foi ke minge o tatu ia o le kaimi o fai nga fa mo moli fai nga me alofa ma tu langa uma ia a foi o le tau o le tau sofa atasi o se nga ruenga ia ai o le nganga le na o lo tau fai per tatu komiti ia a mis fo tatu te tai le palmia ia e sufi ia le vale ina ia mafai ona fa wo tatu fa tau inga fa wo tatu malanga inga ia e le tatu va fa sa mo na lua amole o fiona na sa hapsi le se sila po en tanga lunga me se komiti Ile pena malanga le o tu ia so busku ia mai le na so ia so le o ia sa me America ia o lo pa pena malanga mai e si se sa ia o tu ia ka to uma la la si si la ia ta le ia wa
leo ye inga sara effective to so fo la ko do flights ni pe ona ye le fina ngano le parliament ka pe ne la fai declaration declare ai la o ele nga maua le inga le wa to fai ye fa pe nga maua back, if you count back 6 months, within 6 months I isolate Sawai. It turns out it's fatally say atose ono masina talu ono mau confirm low positive. Pero money ongo masina then you have to run through tests, follow up test negative. Every week, every 7 days for follow test. Kidirolo kodunga. You're okay to port. On the maunga, the safety them, okay, I mean, maunga, makova, you're comfortable for Kako. Omo Masinga, Kongo, or Maulano, as a viral count. If I perform Malisi Koduva, yes, so there are yeah, test, yeah. I produce one out test a color negative. Okay, port loader. When I young if I go me, as part of declaration. If I don't know how to. Marco Vaina, Coisefing, I'm okay. Lima say that here, my guess was no, full information yang Filipino ai le ngara fa ko ka mai I will release it out ai le yo mai masalo wa eu for say that we were never informed capacity until what mai no mako pisa lo lugene positive so ala wa maka specimen I mai no fakaro mai fa mai o yumi we were suspicious of me in mako ai results pe anga yo me cases previous infection never latent infection so vai foi ale que me vai a ko positive que me fa ko negative ele não mai po mo quite true negative or true positive. It's a fact entertain Africa go post a false post. I get off my kuma the history of a long 5 million. Even medical reports and my medical reports here recent next. I know my history for more moon. If we are far on Lima Sailor there, which is something we need to know. Faida yemako calculations here. Ava befa menga mau ya aupuso. Positema. Then we still have to count back 6 months to that date. Then he still go through 3 tests. And we might have to ask for an antibody test. Ya, dia wuri in mako komiti. Salo ifa ko mangkua ina u ko fidi. Le mono fidi sa mako fongo fo. Ma tono fa yel tono le tu ro la avel fa mo ya na to de sodoro January. Ele ta u ma ya to lima nisi na mo banga na ta marian mo chino mai. Ya de o de ai de avanoa ya ai pe ne te o ngalo ya por me fa to asa for the information mai o ya tal no mai ya oficialia lo vai ya company ya ai fa to ka o up ya o no vai o fait declaration e te le me no oficialia te do ta si me la filia Al pasa se você lá o
Ye se ile tamam tua uma le se le usuto. Ole la o tua male tua to ina le ia male si se ile sa o tu pata si no se ile na. Ai tu e pena tamam tua ma se ile se o le sa si tu países que ya todo na le we o le vana ve tua le si sei la le sa todo maneri le pos ele positiva sa na test le kativa right from the start test for le ko test ka foi man sei ya sa ave ho la tu pe o fale o lo fa te na foi ni te sa e positive se si me sa e fa ku de lo so ne fa langa ko e se foi me ave ya foi no fiera Ja, si tulang ai CDI. Ja, ia alam na tu le tatu komiti ne suatu ia fatun sili. Ia fa pe fo ile la valor tatu komiti. E ma tu te tu fa after itele tu le tu no lo tu te talo mai. Na la tu ta mo lo tu ta kwai mai. Mai tu mai le tu no. Ya, o lo o ngā lulu e pēr tātou o whainga ruenga. Ya, e pūna wai ina ia pui pēr ia tātou tua oi. Ya, iai fōi le tu alalo atu ma lo mātou tau mwhai atu i tātou tunu. Ya, e on so i pēr ma aua lava ne i whaapoleina. Aua lava ne i whaapoleina le tunu. Ya, i se mea tasi. Ia po o se ni tala sala tua fo ele avatu il tanto komiti e o vo ila le tulanga ia ila to ia o fo mai la solus fru January ia o manatu fo o silsila ia ile tunu i tanga le e matala e mamoli mai e ma o mo fo insa no il fiunga de liminsta so ngai apali nei il taiao ia ma fa manino fo e le pule ia a o la to uma tono komiti nei tono komiti nei mai e fo il manatu ia ele ese tuila ma ape se tala e vatu ile tunu mai le fai tau ese fo ile tanto komiti ona le tino antole nei ua ato iai ia le tau mwhainga tanto malo e la lango fatasi ma pisinistu ma oti e la lango fatasi ma le soso ani mai pa io le tunu o le mea lea ia e mātou te toi tu ala loatu i tanto tunu ia iai pea le file mu o tanto utua tātou te mautinoa o lo tai pēr e lo tātou atua le vaa o le tunu o le sao Samoa ia e lo tātou anga i atu i vai taunga o le malo o lo o le kirisimasi ia mai o le nganga fo ina tātou komiti ina ia awa ia tātou te popole ia pe e a fo i e eise me ngā se tātou bava i atu i le vai tau uanga i mai. E na ia tātou mau pēr file mō ma le fia o le oli ia e le whamana tuina o le kirisimasi o le whelonga na i pēr e le tātou komiti le whātono nei ma le lo le tātou komiti le whaafonga mai le tunu ia e wāne mea fisu iai ia e tala mai fo ia au le ainga whaasara lau ia ina ia mau pēr lo tātou fiso ta inga ia anga le leile tua talo i manuia fo i whaiva o le whaatono sili ma le leo ma tamaitai ma li fo mai me tau so i fua i le loa le malawa le awa uli nei ia e mātou te o ma le loto tele o lo sau ina le au whainga luenga li toto o le tātou o li i Jesu manuia tapo inga Samoa i le whaiunga nei vai aso so i fua nei manuia